tuhin silver jubilee mangna hin dar hi vaisom ni pangavu kani dingana ei ho tu hai ei hlang to khai hin tuhin a hmati min daran mi hung vuk pek dinganta Marin pui silver jubilee dar Mabu Maordam Dongjing Rose Ama hapu upadarawa darngon President Marin Pui Assam Hills Region ani Upa Manthang Parate Secretary Marin Pui Assam Hills Region Pu Khovel Thang Mar Pu Bankhum Mar Pu El Rosang Rangchel Reverend Rose Infimate Pu Emmanuel Pulamte Upa Rao Thang Phai Shim Upa Zardamin Trai Te Pu Chong Mun Lur Mar Upa Zo Khosim Zo Te Pu Zara Zo Te Pu Lal Mar Thang Tulor Reverend Gol Thang Lin Infimate Pu Neisang Khozol Upa Sei Thang Lin Mar Upa LH Chik P Nemi Tulor Pu John Mark Pena Pu Roger Zote Pu Rohung Lien Upa Nicholas T Chik Gulzathang Gangte Pu Ngamro Thang Mar Pu Thang Lun Mar Moina Tilpe in Lana and Nading any. Joy Moina Tilpe and Nayline, me puin, long puina chibe, halo book, ding nirose. Until in Langhai here. Ton lai rang ani pasal sa komin ang ton phang zen lo voi sun hin pu ke sap danga in zailen tin na dien ton lai rang in ton tirani chun mi mento thilpe ai lan sa ko ka in zaum tak anu me hi mar pun set bg tu hinan huin bitira long taka mi lo pum pek ding in na long tak zep kan long tak zep pu vai sun hin hun har satak kara lam har satak kara khom ni sin la motor hungin half long Muolhoi silver jubilee long puiding chief guest kan feel lang takai mi suk puiling pek len kan long beka lo minin tin na ding ai rengin kut chibai lang buk hanong lai ti kan long tak zet puni program nei tu na achan wan le khom ama mo furna an hoyan le khom ama mo furna mengi pek sin la honorable MLA advisor to CM political Choi Moina minai pek du dingin upa manthang parate secretary Marin Pui le athang pui tu ding ayang kayun la kan lom tak zet pu mon pui lam pui har sa se le sin la khom mi ngai poi moi mi hung pek len kan thayang to ga til pek kan hung pek se ka lom taka mi lo pom pek din kan hung ngen se Nang lukhum mimanto le anu mei ta ding hung no sin la khom mar pun set ai pek sa bokani nang lukhum mar waistcoat anu ai dit tak ta ding in mar pun set chuchun mimanto in lan ding ani ngày na chan ngày na
ama ta din pulong hing lo mingin kut ai rain lang ben lo kai ti mi fel takel president ai ne general president ai ni lai a bel ming suk lang pe ka ai long ema til ro pui tang ni no sin la khom a hung ai lom na le hingang lom lo mai sunga chan nei tin ai thayang to til pe ka in landing ni sin la ming ngir pek sin la ri ren rose in fima te general president marin pui general headquarter upa zo khasim zo te in til pe khai in la la minung nei pek ne ni golden jubilee khomi la hung kan be se ni ai lom zin entin la ai til pe khai nang khung west court le memento ani voisun hin ai hun antar em le tin thil je khai kha suk lang na le tim lang na nei chung talowin atoi zonga ai thopen ta ti kha ai lo hit him ding she has a tight schedule I know it very much but then voisun hin ai di lai hum thang thea she could spare her valuable time to listen voisun hin a hung lein ama khom thil pe token of appreciation suk lang na toi te hang nei lo ma pinan di ta miang ngir pek sila please stand up Pilaring Name Pulang te General Secretary Mar Women Association Mihung Pek Sinla. Please accept our humble presentation. Let a rain pinang kita welcome nain a rain tibay lang kung okay. Thank you Madam Nandita. Thank you Rose. I request Nandita Madam Ji not to remove the shawl again, to wear it the whole day, as long as she is with us in our program. Pungur Sanglur, Honorable MLA, Government of Manipur, Miangir Pek Sinla, Lompuina Tibay, Wen Maliki, Peace and Net Kubung, Mar Women Association, Myung Suk Pek Sinla. Pung ngur sang lur kang lom tak zet chia voi sun hin thil ro pui tak tho thei noi lang khom kang lom jin en tin na dingin nang lukum west court le memento kan hungin hlan che ani lom taka mi lo pom pek din kan hungen che ni Pular Hillin advisor umka. Latoro milong hitim ro lo zong hai sin la. Pular Hillin. So the presentation will be given by P's own name. You have to accept the memento on behalf of our District Commissioner, Shri Munindranath Ngate. The hat and the waistcoat will be yours. Thank you so much. In Plantu Dinghi, P. Bimola Purulte, Mar Women's Association. Hold this one, friend. Le Lobom Talo. Tuhin Emmanuel Pulamte, General Secretary, Marin Pui, General Headquarters, Umna Tukin Umna Milongi Peksin La.
memento min hlan pek tu ding pi lal sang zwali in bon advisor Marmaments Association Muolhoi adin hlan ding hi nang lukhum waistcoat le memento ani hầu tu in za tak le nu le pa nam thoi tu hai nu hak nang wal mar in pui Assam Hills Region secretarial report pe thedinga pathen meng thoi tlung hi ro pui ti a elom thum hasanum chin la hi report hi nakele souvenir kom tlang zar ani dingania chu chuni mani zat ayang zik langa activity saile tu ta ka hung pek ding lehin e mani zat an ang no until the lak kop da ma uma chu le chun nake mu phal le an ang no ba ka tilovin hi atoi thei anga e mani zat rem le sim remani lein chung hai chu yang hil masani ro se Marin puya Assam Hills Region secretarial report longai hlangai ti Marin puya Assam Hills Region he hin district pani heng North Kachar Hills tuta mingput chu Dima Hasau le Karbiang Longhai hi ahoma chu sungo chun khu somnga a uma miriamum zat khrethe chuna chun sing ni sang khat le som sari pasari mar in pui Assam Hills Region hi kum sang ni ADI in thok khan tranin alo ma tu kum sang ni som hi panga hi akum som hi panga na silver jubilee kum alo ni ta mar in pui Assam Hills Region choi tu in thlang na voicery lai felim ta in tu ta thoi tu hai hi avoi ret na in thlang na ni som ni pali February sang ni som ni pathum khan he voisun marin pui silver jubilee Assam Hills Region kum som hi panga lo ting ta chu lom na hun ser chu ropui takin Muolhoi public ground na pangania chief guest ding in Phuket sab nga home minister Mizoram chun guest of honor pulam hing lo mar minister of state le pulal mon puya MLA le chief advisor to chief minister political anlian hunga he chuel phela minister Nunandita Golwasa Assam cabinet minister thangboka chung hai le in hoi takin voisun program he jong mangzawa chun fil nang takin region tin marin pui hin region paruklai ne ya an hung thaya representative in tirin chu hai ba ka hilaya effectively hai fil sapoka chun ai thayang angin general secretary lo from the high president lo from the high le dama lo hai memento hai ai sima chun Assam Hills region phum sunga president lo from tale lo general secretary hai memento ai sim sapoka chun affiliated organization po hai lom na thil pe ayang tho thei poka lom mai ti tak zeta a lo tinga program ka apit khopela management kain pathesin khong ho sain he sa takinan meng tho pek pokan chung khong lom hi katino thei no chun hi kumon pui hai chief guest hai guest of honor hai zani hai satakinan hunga puja lai na pi lai takana circuit house alo len no district army chu chulejun room accommodation du tu sam anginan huzo no poi ti tak seta mi ro chin tin mani anni hom the the min agriculture guest house hai adjustment point chung chune yang thoa lung oi takinan men ngong pe ka lo mo mei ti no theino ni chun DC khoma chunga lom thui hila official takin communication no sin la khom room ha in za takin ei hi na isu milo in kin pe ka chung chun program yang mangzo thia chulei chun tu hin feel high invitees high special invitees high hilaya low so to affiliated organization high pop Muolhoi high school hi royang sima sai chidang dang uma mingang hilbong da le ti chung chun buang tlang de ne hang uma
Hilaya headmaster baun phal takin school hai ming mangtira lom thui ju thil sang ha marin pe sami reason ai Regional President tu min lai la amai marin pui General President quarter president na Ren Ross Sumete u Nicholas di the ilahin marin pui somo Secretary Trami Manager Talo Chel Ta Chuel ke tu advisor ni ringa chun hi Muolhoi akuin na tak village president ani bokani he asite nga he ko ngalming mak zote General headquarter marin pui treasurer rising ani bokani ni har satak karan hu an chunga long tueng dila ni ba hi puzara zote marin pui sam hills regional treasurer he information secretary marin pui sam hills in way the sang le chuli long tak se chief guest ding I feel nine sat takin reform taken honorable home minister Mizoram pu ke sap dang hi marin bu assam hill region ningin long tu kahilani har sa takara lam ama hum kumu patak nisin lam anu hei komong thoya e puja vacation e puja hunlai ni le du samin accommodation district army to achin le mo an chu sam no no khom chu ni ki thim pui nan chu long thu na sa ti le le oh le wale eh on behalf of the Marine Tourism Region, I would like to convey my special thanks to our Cabinet Minister, Madam Nandita Golbasaji. Thank you. Hasatakara pulang hinglo ma Minister of Mizoram in Eiko rang takai fil rang taka ko takai hilai huna mi hung hung tuni marin tu yasam reason bin lom tu ka hila zani hai kan uzalai ni len sarki do sai le munang na accommodation chungchanga du tu sam no ti hi ta an ho ngai na no le khop chang thi thi ma so le chun long taka với số nan mang quy lệ nan chung long thu to boli nei na chung long no mi lo se oh Tolpui cultural trip sai no oh yeah Sinam khat ko lidu anung khar tu deu athalai de wanti de nei se se Assam Hills an anung baktan me kani kasung pa hi voice manager athangan temo kasung pa ni ma he active ni ma he Dolpui nung hakai Voisunai VIP hai ni lam thim nam lam thim tak tak hai Voisunai en hai kan na Bufak bia lai hin
Tadun video ka ko barang. Kita Bufak so nasak team daw bungan nita. May kamsay. Nuhag Angela lamhuching no hai khan o mel Chawimawina ka saka team bo. Di bai Khuollien lal robel. Boisun khan la patisa. Mo Gal. Bye.